enti until say be the Lumba eye ni de abusia obekosua wo trend no ma one odobroni ene madam Akosua Serwaa na finally Twene Jonas abekasa efa enwa live streamer Afia Schwar ebeye I say ode divorce statement ya Akosua Serwaa atwe be the Lumba abusia for tirem say one the Lumba ejai no ode ba ye no Twene abe clash with Afia Schwar enye fede go ma ntiri mo ya kire wadwen amame ewo comment section hi Penyah block media me so say need you obe like video no other but subscribe button so back click bell notification for the latest update and better the wadwen amame ewo comment section me so ba so anu a share for so enya bi ahwe etenyi nim hawa that number achi esi eyefa na yere Akosua Serwaa eno do broni mentwas abeda o muntam efa the alternate kunani apaso odo broni de nko wanka ahwe nemum eye Akosua Serwaa ede de asem akọ ete as ohwe asem na asese esi kona abusuanfo ayi omanim ese omu edo odobroni ese ne onu Akosua Serwaa no Lumba the first wife no ase omu nyandom support akoma odobroni ejonso no eye nehi then order asem na akọ as ya twe ho daure enumu enam so ma Afia Schwar ono so onse le Lumba kefo so busia no eba se oka hu bia na sa ono so edo odobroni ene ne Afia be ya live na Afia live no ba ye no ene obe class with Akosua Serwaa eho eno divorce letter 2018 4th February 2018 Akosua Serwaa atwe be de Lumba busia fo tirem se oni Lumba entimi to awale no so biem no ode bai Afia e de be kire ye ena face ensa snap na de Lumba e de kwaje aware no eno so 17th February 2018 krona no Akosua Serwaa e de bai no Afia Schwar e de no so ba be kire ye ai se Afia Schwar magana for tell say oh Akosua Serwaa no wo ja de Lumba awale ana traditionally oja na wale we say unim say amamre mu ye de ensa na ekosere awade ana yegu awade so ye de ensa kro na na eba the moment oba e de ensa be ma de besire ni ti awade ye no ode be ba fie no awade no agu ti ase ne de aka ye court de agu efiefo nyina nim say awade no agu etinam senti no enim say buyanfo nyina na edo odobroni ene adeade ema Afia Schwar ba live say okekana nyikira Akosua Serwaa pa se Akosua Serwaa ye bayifo dadu no ba ya leye wan siga na ha mehwe ne da wusi wini time na oye adwuma ahwe enkoda no ko dadu no ba eja nkoda 5 egu so e wo Germany mountain so ana wo ye adwuma hwe wo mu eto ya le nyina no wan siga na ha no moda but owu ya de wanya time owu ya de wonya bere abaga na na se Afia Schwar ene Akosua Serwaa be clash ma obo na nyikire na fine na emu no ana Twene Jonas so ndinka na Afia ewo beef deda e ma no ofre funu what say oni wo beef na emu no ana Twene aba as counter defense na Twene aba clash with Afia Schwar then se bo ka kire Afia enye fedi agro eti ni nyina go but the enti ami bi o ma pe daddy Lumba abusuanfo magim pa daddy Lumba mabusuanfo daddy Lumba abusuanfo mu yinkrasefo pa mu ye stupid people. Warm up, there's no favoritism. Obi asha warm up ase. Aday na daddy Lumba busuanfo magimi sa. Emaro di omo jimi a normal. Se mana bopa na TikTok ebi di Akosua Serwaa atem na ebi so di odobroni atem normal sa na mate na mo mema abusua panyin mo nsoma ko han Afia Schwar so no nso media atem ema mo yesa Jimmy yansa be na umtrim Ever Kuchi Gaddafi was give it to them. The only truthful man on earth. Thank you. I really do appreciate you. Yeah. God bless you, man. Muma yedi Lumba. Let Akosua Serwaa edi serve Lumba organa nyina. Muma Fufu no Afia Schwar de betu social media no. Eye nim guasiema Lumba na. Enem ye nim guasiema mabusuanfo na. E kire se mo treat Akosua Serwaa bad say Lumba treat ne bad say from childhood. Edi ebesi omumure wabom relate na wa wo kind Jimmy fo nim se wo expose Akosua Serwaa wo expose daddy Lumba no Jimmy or the letter aba say 5 years Lumba adwane afri abrochi akotena Ghana omfie afie so ono Akosua Serwaa tete se fie na omabere asiasi nkran ho no Lumba akofa ababa wa bia ba be hye ho a wanyem na ode na betena fie ho enti ono de o jai wale wan kese ni marriage ni divorce certificate ni o oba bia o wiase bia no
se nikunu oni nikunu nyina start abrabo na omukusi fie si baabi na be ma no kofo ba foforo kotena fie no e bia me se omuti sunwan na omakosi fie on kran na be ma na clan se mi tuko akon kran ko hwefie aba okọ no ama bio na ode oba foforo betena fie no awo agu fie ho a oba bia bubefu e de letter abasa na okusia se wakra de oyo oba papa ene nkwasi amaya amu social media you asofofo yire no mi ane even gospel musician for on betena ho di omukuru no matem social media hemfa na mtize kusia se wa bedi obi atem debi on my social media so da nana jemai was good evening the almighty yeah good evening man so enti die mo ye no magimi too much abusianfo no magimi oba bi o wiase bi awo abusia panyin kwase panyini oba ba ya no ne be ma bi akobo abrebo no masi dan si baabi na be oba no be ma na wo mama mum nan wo sen miensan gu ho no adwana gya no akotena fie foforom ne oba foforo tima nka oba na be ne de bi nka enye ne de ti di obi odi ye obi ba enye wo de no obi di ye wa enye wo de no fanko ye obi ba enti Lumba ye maami sei no de letter ba na letter no mu be de be shedam kudi ni aye yi no magimi mu akura ma fufufu so mfa meto social media na mu begu maami nani mas mi wa magimi mu ana mu gu mu ani mas mu na mu se gu Lumba nani mas because letter no mu nsem na o kan nyina no eche se o si obeja awale oba si obeja ba wale a eno eye o national anthem no petu anwure o ka menim awarefo bebre me ne yire all right but menim kufo bebre o mo yire a me nafofo ne o da bia me ko no mo ne o be ma ne kontoko a o mu koja awale eno eye ma after kus da bi o mu si o eno eye de eye ma after se oba eno munim nyansa ka mu me provide the divorce certificate of Akosua Serwaa. Money divorce certificate na monam na chimi a moment ya ni divorce certificate no. Echese Akosua Serwaa na ye yire ma jimi do. Nana Jimai oye subscribe obi anko Twene Jonas if don't subscribe. Ose Daddy Lumba lawyer is full too much. Wo jimi to almost your friend Baba Jama uni twasere wati kwasia ni ati o abet na o me trati obi a wa beka Daddy Lumba asembia me do be kokot aboa jo mama no ne kwasia ne judges no meme yo mu ho adwuma nwan sana ne kraman bi o krum ha wa bon pa friend Kevin Taylor obedwan na num 24 hours or the make court America court am here deport me bisinde da bia me fire no kuno o mintimi kama se me court bia ni wiase o mitimi akama se magimi wati ase ena mama se wa broni odo broni mu atomo ona mu control se remote magimi what I say, I worry enye man talk. Aye court papers. Enti di ani di wo court say ya oye yire no. Onu mum na mon recognize na munye Jimmy se maje bribe. Se mon recognize side check no. No ma Jimmy dodo. Na ma Jimmy dodo. Letter no fufu no Afia Schwar ne gade to woni nyina akire say. Oni ni kunu na wo Germany. A mu nyina aye Germany citizen yo. Anu wo tu kwa ya ba Ghana. Anu amabio. Enkra on show mo omu school sem bibia sem wajani na abo Akosua Serwaa no so ni nyina nya Akosua Serwaa na beka yo aye abusuanfo no mo an magimi nti mo de we nyina abeto abonten de Lumba na nimase magimi anti Akosua Serwaa na amfa ma o na maso ma Afia Schwar ne ga so mfa mra e me Lumba na nimase unsamo ya moa on bro se afia yie no ye bedru tama emra na enipa bebiri a omu kurunom ne sa die Lumba de di Akosua Serwaa no omu pela di Lumba nyom no omu nyina buafu omu ma yie no nti monsa abodi esika mbenya nyina mbelusu ba se anya se abusuanfo magimi mo ye moa ana mka ma ni nyina bom ana mo ye unite ye ana mo de ko mo ye din na mko ye mayi a ka mbenhu doma a ombeba ba magimi nti mo ya Lumba na nima sisa because magimi won hu me no oba awaware bema ono na ye yire tiri ya me no mre bia lawyer no jimi e wajimi no Daddy Lumba lawyer no we kwase a chen obia me hu bida oko law school no hemfa na tell say the ono ni di okura marriage certificate and the ono yes I check no
the hena or ye you're recognizing as a wife. I'm a genius and one. What I say me kuno no. Enti se ukuno wa ware oba na uko uja oyire ne ma wona uko tina hye woni bi fi ana uko si fi oba bi na hye woni bi betina won chan na woni ese ni wo 2 million kra still hye woni ni nya oyire oye ompena oye obebi mama oyire na wa ware na okoto sa na mra bi ya wi asete sa na tie o sa na tie enti ade na mana Oma ware daddy Lumba sisi ankura yese ema fufuro dem ankura fufuro abasisi ane manyina 17 in total. First no na otweda no mo 11 sisi omo 17 in total. Nti bema ware fuwa ona ma o pro no hwu am ti die we nyina ache say sorry omo fa chem weda no aso menhwen memu ha. Eche say asema na dada kidi kafa Lumba ho nyina aye no kure trudo. Asema dada kedi beka se Lumba di e ma wo je ma nyina ahia because o ma 17 na ma be de o na ba chese dodo na de bufuo ya abortion na dodo na nso anyem na omo monyem ye na nkura 17 ene me starting watch wu na me tweda o me ni obi abada o ani mi nyango ba kokura ma wi ase ene ye se munye ha na awoya baigana ni awa baya wa si awoya virgin ya obe New York bi atima homa na fa breme na mengom ana oye abrantie na oni aba nkofa yire ma o da me se mepe obi fani ni aba na me hu ya se kwase bi de na yire aba se ni na se we na mu de abetre TikTok ana social media be di matanse an ma ba be di o yire me pen kwase ade eti wa oni aba oye virgin fani mra o ai baba ya fana bra na me mongum me shooting maybe ana wanyem na daddy Lumba create ai more than ai blaster players more than football players agu ya se answer na oko so ti obi owo kunu obi owo yiri seben na o sen di ahyawo foot se wa 17 e won chen adan enti we nyina no se nyam no magimi anka ma social media da ni nyina Akosua Serwaa na mekanda o ba mu ama jimi ntimo dia betena wo se ma dwem se mu gu Akosua Serwaa ni mase onye subscribe ntime nkan comment no bia nko Twene Jonas TV na nko subscribe se be ade comment ba me hunu makan ma enti ade na monka se okay se odobroni o ya yere dia na side check for no mo ne daddy Lumba wo ye nyina so mo nyina wo yere nyina somehow mo boa Lumba kwan bi so pe enti mesira mo nyai de mo ye no na mo nyai se ye ma Akosua Serwaa ma yi na se no magimi se e ma no mo ni ma ye popular no ka mo nyina mi nyina di kuna ne bom e wa yi na se Akosua Serwaa ti ya odobroni ti ya na mama ade na yefe o na jai se adusia panyini kwase panyini yese o ma be bribe estate baako estate no tiri ameka kire o mo no Akosua Serwaa eni Lumba no na abrenya nyapade ni nyina na o ma be tare ho na o ma be den o ma be kulumba no na o mo be fa nyapade no nti de oli o metimi afa ne se omo dada wo busia panyini kwase panyini na omo ye dey omato nti omato dia na omo nko adi kuna at the end of the day no omo ne only daddy Lumba japade nyina because kuna ni no ono na japade de koma no nkura no ye be ma omo sopi bi kuna ni na beji bibia meanwhile that time daddy Lumba starting nyom to nya Akosua Serwaa ya enka wantimi antonyom from day one or tunyum or ye tribute song mi wu amabusua mamu remfi Akosua Serwaa da na ma wa brewo me ho ono na time ni sika de boy den e de promote menyum 80s enti maami ya bre akwai ho saa from 80s o ene oba be na wo wiase a o ga no ho obetam sika ama be ma se fa kwai nyum apu de o de ama no kra no obesa be du atem siso Ghana ni ba ben pa ena betam ni sika say ma kwaye adwuma ti fifre anya sika de be ma se on fa nye den
on fan starting yom na on fan to yom ebi ni ho Ghana ni abaye wa menim ne ni kunu kro ne ne te onya se wa hia abonti su ni a oboa na mane yare no nwumo ni kunu ne ne te kura no okoto jini ana nchene wa abonti a oba oba be jiska no oba ma no enti Akosua Serwaa is such a sweetheart ono na ma that the Lumba dream come true sometimes you know enipa bebre omgu Ghana ono mo ye hiafo no they have the potential but they don't have anybody who push them. And such woman will push daddy Lumba or betman decide in the sikano or the beto chinchingare and now the better than Ghana for my arm the Bakakoyom to BBL Ghana ni ba when you scout on Fanko Boabema or the Koyana to a techie and or the Koyano Nigeria na when you're quotiedi. So what I say, but when choose to say there be men Fanko to makeups, men Vanko yet to me never buachas kwa Fufu. Na dache otimi esosidi wonyum to no ma ye nyina ya benefit enti satam 80s ne enwo odoburo ni kra ma wiase won enti omo ana amusom kofa odoburo ni betena afi oso onye made na daddy Lumba kodi no ana watia daddy Lumba kodi odoburo ni ana seye de ona o mafa ho a wo be de o enti akra ba beje ne madam kunu years upon years na papa na wu amusimo gibi bi asade ama akra na it's unfair treatment when to abusu panima hweni ya maame no oya abruche ni no de monam court no oya Ghana ni bank oni makodi dafu na kam odi makunru so kukunkum abusuamfo ni nyina dada on ye mo ye no enkwasi asem na muni ni di no Ismail Ama Osima fire my friend Salim Sita for me. He wanted to get married. So Salim Sita Farsi kan koye Japan fire investment. Mimbi se o mo bra u koye de u ko waria de ene awari emfaso ni su anti se first na wo wade no ba be bo no. Wa jimia so dwan no Salim Sita ene awali emfaso ni so eye de oba ne benya de oba ne benya de oba ne benya de oba ne benya enkoa entina o betena ho se o ware tiri amecho no a wajimi ayeso fuyi no pe adwuma bi fa osika ne wuram na ye investment mfa nkoye wedding na sika ne mehye na medani hiani ena ukofo ba se o ware na o de na beduru fie no ukoboka 1 billion 2 billion na fa ne million mfa ne ho afi no obeje wegi sika obeje mpaboa sika waje bibia sika mfa ho so ye adwuma wo sika wa mfa ne ho obesa ajew enti nkwasi adwuma on tete awale no Akosua Serwaa mo de enimi na yo awale kan Lumba ne hwe so stop no ende woni kapra oba be ne pewo oba be ne pewo abra woni kapra ebi ni wiase enti suanyansa onipa oma edwa ba se memfire no suanyansa odwan wanya sika fa boa ho na yes is that despite mo bie enwuma won chanchan na tere wahiem oba wa ware na ana ware na ade a obenya firi no ho ye ba ko pe etwe na obenya di ni pieto na obenya awro ondi wo yire no enya wo yire no ani nyina ya ade kro entidi entina akoto sika gu free for scanning investment na daachi mfaso be ba so asese ode ko ware na ade be kina kwase bia be fa na kodi na wajawa na wasisa no ma so mpe obi o enti bo modern se wabra bo be ya nsana akodwene oba mfaso bi ani so waje ase ene ma na ma ba wi ase no mfaso bi ani omuso enti oba no atie no kwati se de bia me na nkwasiafo na omoye na Lumba ni Serwaa me he na Twene Jonas de wokika na entro kwasia Henry Faith ne yire ne Serwaa me he na ma no pa wi anwumre Henry Faith moye wedding nyina Henry Faith wedding as Serwaa me he na ye den made of Hannah at the end of the day Henry Faith could di Serwaa me he ti dia mecho no Henry Faith no
ne yere ne se wa me he na mfofo te se de Lumba ne odo buru ni ene ai se wa me he na mfofo no at the same time no sa Henry Faith edi ne yere nyina no odi se wa me he ka ho eguso anti sikane mabio no Henry Faith ntua se wa me he no se oton se wa me he ton twema se Henry Faith Henry Faith nyeska me tua twani bio because come here juma on and off I thought that when you be area and thought that you be area no chrono adwuma nyizu that mu de thought that munye de enti scam ni sika mabio no ana ai se wa me ko fa ono an twa pictures wani videos at about social media so they be exposed Henry Faith is one no hustle wani kapre no be exposed one na nim guase se wa me na nim guase enti sanko for 2 years ago omo ben that Lumba and am see omo be kuno na me catch them eba be di eba man that Lumba warning na nkufu di matem na ai that Lumba ba bia wanyina duridi all factory nyahwe kwasia wanuman bia minim no 92 years still odi mabawa Jimmy tiri amecho 92 years old odi mabawa na nye abrantie te said Lumba enra ya no nya 60 years 60 years emfie nya man na kuna nko ona mo nko abrantie kwasia adoma kunya meche na oba na yi asibeto nyom no awozi ordinary chijano no adoma kunya meche oburu be 90 years enso so gina ya Lumba yi asia oto adwo apenaman a wo sa ne ho de nene so eti omo be na to omo be asewa me hem be ben that Lumba na means papa yo omo de ne be ko omo de adwuma be di na omo hye adwuma to no so ku papa yi poko so eti me ba be ma warm map na nkwasiafo no me pe Lumba nyo me pe na se me pese obewu enti me hu se ahyewfo na ben na rams na omo be hye adwuma to papa yi so ku no enti Lumba odi se wa me he na hu da o ye de wa se wa me he ne ho poni che ni wura fi ne ho se o ye side chick o na adwen se o ye yire enti onu mum na age yi na o ye oko radio sukosu oko akosu na se hey se wa me he o nya yire o nka yire no mo wotie na bedi ye pe o ba bitina enti onu kra nyam na me ye ne so wada nka ne abusiafo de na kakunafo ho me na me ye ne so wad se oni Lumba ko ye no wanya bawo onwoye omo mawo no na betimi akonsider se omo kura betimi dikuna anya wo a ofui o ko ton twene ma Lumba o se oye de yo eti abusia panyin no wagimi too much me de me ka no kura there is no favoritism na baba jama kwasya panyin no obi a ye law obi a se kura marriage certificate na wosi ono nya yire na de onu nkura marriage certificate yes oh that Lumba si one ne namfofo obi be ware odobroni ofie o ni nyina ye ntro eye propaganda eye sikana ya ibusia panyin age na o defend ba ibusia panyin suanyansa odobroni akurawi onyini ye obama bi betimi abefa na ko ware no atodiane amanadi Akosua Serwaa wa baberwa bema bia mpa berwa wane kofa abrewa ko hwe no so ko ware no enti de mo ye no mo chese that Lumba no kura no waye real e wo nwum no de ato se wo a ne yire Akosua Serwaa no oye nwum ni nyina no anyenye nkofo madadada wo an hwe sa chick fo ma o mjija o nyina nyini adenti no wa mo sa chick fo ni din o video ma na wa mo dobro ni enwum no ni din wo nwum no obo Akosua Serwaa because the foundation of that Lumba was based on Akosua Serwaa and Teresa. What I say? Teresa Bebrese and Akosua Serwaa was the foundation of that Lumba. And international nyina were dedicated to Akosua Serwaa. Because some man be ni wiase bi we no man ka no some man bi we wiase anka me medi kwase we atem se man nko ware o. Sama papa ni bi wiase aka me ka tia branch so nko ware because nko ware a sika walusu awale enum nyina ne nsabeka back cause oba beye obema ne boafo ene de uko ware a o ba beye o ko fa otamfo na so a what you say o ko fa ATM machine o wada ni ATM machine oba no ne wo fa dan so apa ye oka ne maame
o yare a eye woka ni nua bi school a yemfa no nkoi eye woka what as here ene no ko ware a eye nkwasi eye waste of money wa gini wo ya aboa what as here tete no wo ware anyansa wom won ne me che no eti me mo be ma bi amfatu ne hofo onim se wo pemma basabasa enkonko ware oni yiri ya obetima nyim kofo won se side check for ni nyina no odobro ni nko an nani abre de ntia nani abre ni se ono no be daddy Lumba nti onim se daddy Lumba wo FM ha o school ha o we wa ha o we wa ha o we wa ha nti den ya mema abusia panyini forget Akosua Serwaa bibia ba be media won ne me che no na wa wo sika no so na powerful enti ono anuntina ama oye omoye saa no my mom clear example tem dada kidi ne baby mama for borbe omodo so che daddy Lumba baby mama enzo owiye kotere bakura nsi yirase nkrudi ne yire sisi ya na one ne tene Germany na wawo ayimiye no wa mayiye no ne maba akokura ama obi ensu because one kotere bakura one japade but bema wa japade de onu wu a say bia ne babia hye ne side chick bia hye obeba because obeje ne chefa so enuntina ai asuma banda yare da hospital na ne yire no maba chinchina yinkuno mema kufu ado warning say o make sure say police wa kugu hospital say be ya ne yire no memikuno afi asuma banda ho to no ko hospital ko fi pe na ne yire no mkomi ane konkon no enti asuma banda ne yire no ne kuno no makuno no mafa bibia sa no motie enti makwasi ya bia ntra radio so no kan kire o be ma de se o ware ma bibrebi ombeku omunim nyansa enti omtu radio so no mu jimia no enti ombetwe ho manso saa kobemtam ombeku afiri yase enti we no abusia panyini no sua nyansa side chick is never a wife Samo ye no munya ne se omma no magidi no odoburo ni ne Akosua Serwaa mommo mu nyina anya yire na momfo mmienu nyina metena yie na se saa no ayie no ebeko smooth ba semo ye semo de odoburo ni nko ana eba no manfa ai Akosua Serwaa ma yie na se bibi ko magimi mo ne no problem a omo a Lumba starting nyomo mu nim Lumba hyase ene omo mu do Lumba mo no omo nyina ma yie no omu nyina de omu nsa abode bekwa akoma Akosua Serwaa ofie wo hu ne meche no entime semo munya jimi no because dobro ni no bia ni no daddy Lumba nyom nyina Akosua Serwaa nkwa no oka wo hu ne meche no enti se munya ne sai odobro ni na anu ya daddy Lumba eba bi wiya yo no introduce no na nyum ai stage so performer ai stage so say odobro ni bra me dofo ni oh, and the boys ya guess generation kitunkiti ya social media ya ni mo dobro ni Hey, we go ebe yasirio we go dey ebe sultana rice no sultana rice chira wa dwe mame e wo comment section aha Penyah Block Media.